Oh, naraanisi walaa waan afaan nimne faajira ni beeka. Numaani masalaa dhugaa dhufne asirratti hoo ni nimee hamtuunisi azmaa kana laal. fuudhe bas adii dhaha. Haqee immoo dhufu wooma sadii jechuudha. Warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtanii hordoftoota fi daawwattoota keenya arraan tana maaliif hin dhufne beekni biraankii takkaan namarra dalaguu deema eenyutti dalaguu deema jettanis gadhuutti dalaguu deema obboleettiya maneesitti deemuu deema isee maneesi daqiiqaa an maaliif jaanii kaameraan dho'isu gaafii deebiidhaan jaanii gaafii deebii ol gaafannan jaanii gisee gaafii deebii ol gaafanne sanboota nin daga kisi gaafii deebii ol gaafanne hamtuutii sadii anillee akkasumaan himaafi garuu antana keessaan isii aarsu deema yoo na aarte yoo na milkaa'ee walumaan laallaan afaan turaanis. Hordoftoota fi daawwattoota keenya dhufnee jirraa nutillee dhufnee arraan tana maaliin isin dhufnee yeroo kana gaafii fi deebii wal gaafachuudhaaf dhufnee gaafii deebii maal jettee hamtuu sadii narraa himatti hamtoltuu sadii fi hamtuu sadii jechuudha waajjaa himti anilleen akkasuma hamtuu sadii toltuu sadiin himuu fi deema. Arra obboleettiin jechuun gaafii adda tokko na gaafachuudhaa dhufte walumaan dhageeffannaan isiniin jedha. Hayyee gaafii deebiin akkam jettee beekta? Hamtuuti waa sadii toltuuti jechuun waa sadii jechuudha. Himi yeroo sadii. Maal? Gaafii ulfaatu dirree hamtuu toltuu. Akkuma isin jettee kanatti taati qabdi guutuu siif himaa. Taa'ee qabu himee haqee immoo dhufne. Haqee dhufte? Haqee immoo. Siifin isaaba. Bas isin hammee. Sitti ulfaate. Bas adii dhaha. Haqee immoo dhufu wooma sadii jechuudha. Hamtuuti irraa illee toltuuti irra sadii. Toltuuti yoo qabaachuu baatte yoo hamtuuti qabaachuu baatte tola fixuu hin dandeenye. Hayyee. Ati amma jechuudha toltuun dandeettis hin jirtu akkamiin toltuun hin jirtu. Toltuun as lummaanuu hin jirtu. Akkami jettee na gaafa dhuga. Hamtuun qabdu toltuu maleedha. Akkuma wajjin agarra kan obboleettii tanaa isin hamtuuti yaafi toltuuti yoo asadi naa himinaan jette ani hamtuu isii hin beeku toltuu isii malee hoonni na daddabeeftee na bira dhaabbatti yoon bakka takka wajjin dhayne yeettee na bira dhaabbatti ammoo guyyaa tokko giseen bas hayaa akhi achi dhayna haajaa takka giseen hin jee bakka kaasi sandaquun fedhu bakkuma biraatti yetti kaan hamtuu isii waa lama himte waan beeku toltuu isii maleedha. Himte? Fixee bas hin qabreeqa hamtuu tantee maalti si beekan yoo si beekte atummaan asumarratti naasee malee ammaatti hin beeku. Hin beektu xattee beekan. Hanganuma. Hanganuma. Hayyee ganiini maanillee toltuun isiidhaa amma toltuu sirraan eegala naa isaadha. Yoo ati yaani yoo laata toltuun isii waan ati argatte akkasiif gammaddi nama jaalatti maan kana na laalta kaameeraa laalaqa nama jaalatti nama kabajji bakka guddaa akka namaa qabdi toltuun isii jechuudha. Toltuun isii sadii hamtuu isitti barra. Ati guzee namtu jeemuu waan na qabalee tasgabbaa'ee taa'e. Hamtuun isii azmaa kana laal. Fuudhe jettaa. Hamtuun isii waan ati argatte akkasitti laafti. Taa kanaa isaati. Waan ati argatte sitti laafti. Hamtuun isii sadii qofatti lubbu kan beekutti. Amma sharri jira yaadda. Sharriin isii namatti hinaafti. Obboleettii isii naaf beekame namatti hinaafti. Waan ati argatte sitti hin gammaddu. Kunoo isin tana birta isaan asitti hin gammaddu. Waa takkaan hin jirtu akka sitti hin gammaddu miiqanyummaa sirra yaaddi yoo ammaati fayyaanii nama walloolte fa'a
Nama ijoollee gartee kitcheenii fi ijoollee walitti dhaabbatee ilaalu sanu dhaabbattee ilaalu feesi. Nama dhiyooti nama walitti si gammadu. Isi taa'e ammallee garuu na raadisi wallaa waan afaan himne fa'aa jiran beeka. Numaani masalaa dhugaa dhufne asirratti moo ni mee asirratti ati qabdi waan hin sin jedhan. Amtuu qaburee amtuu malee. Allahu akbar laala mee keenyummaa isiidha. Video dura dhaabbattee lolti yaa video irratti nanan sirrii maal taatee amtuu xiyya kanumatti naasee malee. Laa dhugaa himnee ol baanee miti dhugaa himnaa min harkaan balleessin. Waa takka akkasii miqeenyummaa sanitti qabdiifi ammoo ammallee laal gisee dhuftee laal hattuu garsa keessatti. Maal faa? Asiifi nima san video boodatti kala qabataman si. An dhageeffadhu gaa video tanaaf ennoo atillee booda dubbatta. Hattuudha garsa kana keessa fiiti. Anti ya Rabbi khiyya ana ma jarsa khiyya fan ya Rabbi khiyya gana bisi wala to bala yini me wani jun da bet ma bas yani karmar lalet ma ya ajaibe su iro mala mo bleti ya mti faji ga mi ka kaga wala mun na bet mali fa ta hattuda na hisabi lama malle lama yo aku ane gua kaisi wan jesi muka biwa tu jute wan gamete ko faltuna fakat selaga guya gada wan ko falte tabatuna fakat sih aye sadi ni amalle yo wana ko riyete wan sanakana lal tugubachala ko wan tanbir sai sanami akase wan gotana tetina aptete mi kenyuma takade wan gotana ratte garu wallahi anna jaibo kaisi honi Rabbi ilmoo isin dastufaa silaa rabbi baafnaan addunyaan guutuun intalasi namni irraa fuudhee jiru. Mee hordoftota kayya wallaahi mee yoo hin qabdu jettan tana bira teessu tanaa miti. Mee isin tun takkanaati miti garuu na ilmi namaa fuulaan hin beekamu laa garaa keessaan beekamu. Fuula kanaan kofaltee isa qabatti ilaal miqanyummaa kana harka sadii buufeeti. Garuu guyyaa miiqa kan irra qabi. Anuma kaaddi hunoo kala na kaaddi agartanii bira. Waan akkanaa kana diinaa miidha. Waan akkanaa kana. Eegaa. Siifin hima. Guyyaa tokko ati yoo fedhe silaatanaa waan namni fudhatu fa'aa fudhattee wayyaa bar waan namni fudhatu aadilaa fudhatu namaa fudhataa waan namni isaanii yaadne gartee waan namni fudhatu yaadne fa'aa. Ati beektaa yoo fedhe nyaatuma mana kee ol seeneef achi deebiree fudhadoo kana fa'aadha hattummaadha. Nyaataa miti. Duuba maalirree? Nyaanni nyaataa nyaataa miti. Duuba nyaata malee maalirree mee maal na taree duuba nyaata malee. Mana obboleetti xiyyaati mana saayibii xiyyaati jeetiin achi seenee. Hai, akan mau wajar mana kayak kau pernah tidur kayak mana mau untuk tidur kayak mana kayak kau pernah nggak rasa mana kayak kau pernah deh mana kayak kau hampir tiap hari tuh nih untuk tasih kayak oblet sih amal le orang untuk tiap tiap nanda lagi versi ini mah anak teh seni mana jadi kerja kayak seni mati hai tak kan ada walin kabdar reka betul lewat tak walin kabdar walin kaban berbo hangka walin kam nu hangka walin kaban nih tak karena mah kayak apa gargaru jadi malah untuk kan mati walin jatuh Wita. Sani pun aku udah kapten bos. Amma tadi amma Rafi jinni mal tuh. Rafi jinni mal tuh dia betul. Dia lagi mal tuh dia reka. Hatu udah, mali dah. Ante sani malah mal kabar kenapa? Aramput. Wah mal. Wah mal tuh dia kah? Aramput. Ifsirace aja ya tadi ya lalu komen lagi warri sada ifsirace ya yo ifsirace baten paron nempi orang politik karena kabun mana mau kau tu beta perjuangan nak ada habis mana ya warri ilmu sahaja yo dijar saja lo buat nak umat ya bang ini mana kau tu ilmu tu pada nak kalet Taisan itu ilmu begini mah kano ilmu begini mah dim ngerti nih akan Falkan tulus. Mana berani? Wah, nama letai. Obboleti nak nama obboleti nama betul. Oh betul. Ham tu tiga debat. Tentu dia tadi nanti buat ham tu tiga debat jujur tahu. Arti tu. Arti mana tu video media orang dah jujur tahu. Dunia nak tahu tu dia mana tak? Dunia nak tahu tu dia mana kau tahu cid. Ya salah. Main gula kisah apa? Oh. Ipa mari. Ya, ini lu lagi tanya, ini lu nama udah ada warni lah. Berangki kan saya yakin. Wallahi billahi berangki dari bawah. Ya, ini lu. Wallahi berangki dah guys, wallahi billahi berangki dari kerja. Ya, kan gula kisah mal tadi yakin. Urka wallahi billahi.
Urkamaa suura kuduree hamtuutu addunyaa irratti beeksifate. Qaliina namtuun Wallahi Frankie wallahi kiroopleeti. Wallahi Frankie yaa ganna wallahi Frankie sarara dalagibsa. Frankie wallahi wallahi. Frankie yettee maanaan mirre itti nu dibate wallahi Frankie nama fi maniire. Khabara so Frankie naan jette. Aaru. Ana kuma jaartu bare mere Frankie nama fi maniire bare dalagiri. Wallahi wallahi Frankie wallahi natti naari sama. Ilo mana gori. Sila kuttee bar. Isa deefamni jiraam. Irraa dalagi himi. Hayyee daawwattoota dubbisi. Yaa akkam jennee dubbifna kuttee jirti yoo rammaan dana jibbinee hoo. Hin jibbirre. Akkam jennee dubbifna. Daawwattoonni nu aare wallahi obilaa hattuudha. Hattuudha bakka hundaa mana yoo qoftiidhaa miti gisee jette. Ati waan atti ribiita. Ammaan hin ta'ee duuba mana obboleettii xiyyaati mana saafii xiyyaati gisee. Mana keessa seenee hoo. Wallahi billahi mana obboleettii nyaadha. Mana obboleettii xiyyaati jettee wallahi seentu looyisa seentu beekaati biraatti kanarra dalagee itti yaasira. Aarseen jenillee Taatu garuu. aarse dhiifama godhi biraatti akkana dhiifama gootaa godhi. Godhi dhiifama naa gootee. Dhiifama kanaatu jira waan kuttee jirti hin yeegargoo yoo sanatti hin ta'e wala waa. Dhiifama naa gootee ayyee amma dhiifama naa godhi yaa kanaas biraatti. Ayyee dhiifama. Bye bye Gina, total. Dhiifama naa gootee jirti. Narra kabalatta. Mani sira wala dosoon beekee nama tokkana nagoota wala laqiyaa fakkana nagoote. Ayyee narra kabalatta anaaf si kabalama. Anaaf irraa kabalamaaf bina. Irraa hin kabalamaaf. Ayyee hortoota daawwattoota keenya takkanaa isiniin jenna. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti bye bye. Bye bye.